Kapan airnya juga di sana. Dan mau cair ke dia. Air ki aja guys. Semut. Nanti. Balik guys. Kayak malowong di luhur. Kayak demo lah malam ini. Bilang gede aja. Tidak kurang gawe nih. Enak. Melawan cahaya ten, hanya ten, euy. Asa ngeunaheun jalan dieu. Wes. Woi, tenda di ujung. Ekstrim guys, untung Allah masih memberikan keselamatan. Woi, halus cika parahu boy. Benernya. Halus tuh. Itu sih botol Aladin nih. Parahu eta mah, eta gunung Tangkuban Parahu teh kitu, Mas nangtung. Kumaha. Yes, kurang mantap. Mantapnya meskipun eta aneh trekna. Baik sih lumayan. Wow, jurang guys, di ujung jurang guys. Soak guys. Aduh. Aman. Jurang guys, jurang. Dekat tempo. Asina wo, leungeun ge poek. Mirip parahu guys. Langsung ke jurang yang hadapna tenda teh. Ini langsung ke jurang boy. Untung masih selamat boy. Ajaibnya. Eta tuh. Dari keselamatan ku Allah boy. Masih percaya. Asli malur langsung jurang. Mantep teh. Kurang rang. Teban PHK ya.
Edan. Bari ngasuluh teh ini. Berat ya ribet nih. Namun sakirana tuh bisa muncak. Jalur komando. Tangkuban Parahu ya. Kawah itu bisa. Karena main pede, baik itu deh,